nije, roditelje Boga, svidetljstvo vaše Tebe, возлюбljena Tja Sina imenuja, i duho vidje golubinje, i sredstvo vaše slove se utvrđenije. Javljajся, Hriste Bože, i mir prosješće i slava Tebi. Koji je posvjedočio za Gospoda Isusa Hrista da je on Sin Božji i Duh Sveti se pojavio u obliku goluba koji je sleteo na Hrista. Bog je jedan, ali su tri ličnosti, Bog, Otac i Sin i Sveti Duh, Sveta Trojica. Evo, vršili smo veliko osvećenje vode. U svih hramovima u našoj crkvi se vrši veliko osvećenje vode na ovaj dan upravo kao molitveno sećanje, liturgijsko sećanje, pomen na ono što se desilo tada kada se Hristos krstio u reci, u vodi. Uzmite od te vode, nosite u svoje domove, treba da popijete malo za zdravlje, za prosvećenje duše i tela. Danas će i ovi naši najhrabriji plivači da idu s nama u Litiju, plivaće tamo za čast i krst. I to je zaista, ja im se uvijek divim, veliki čin vere i poverenje u Boga. Da je Bog silniji, da je Bog silniji od svake nemoći, od svake slabosti i da čovjek može da nadbaši samoga sebe, ali samo uz Božju pomoć. Eto, to svedoče ovi naši najhrabriji mladi ljudi, uglavnom, koji će plivati danas u jezeru, doduše nije u reci. Još jedan put sve najbolje vam želim. Bog se javi. O Jordanie, krešćanu, što Tebe, Gospodi,